Well, we zijn hier waren aan het liep in Kerkhoven. Ik had hier rots een beetje hotplate opgezet. En daar wil ik mijn peperschoten een klein beetje, wat ze naam sauteren, een klein beetje bloß opwarmen, dat een klein beetje week worden. En dan leg ik ze Richtung chimichangas merken. Das geht dann, zijn die nicht ganz reif. En dan werden wir sehen, wo das ist. Das laatste, was ich hatte hier nach dem Lauten 10-4. Dass du dann, wo du hier ein klein bisschen bloß mit abwarmen, ich da ein klein bisschen so ein Olive Oil, Olivo. Ich weiß, wenn ihr weißt, was das ist, auf Deutsch, das ist ein Olive Oil, das wird von Olives gemerkt. Das kommt vielleicht von Spanien oder von Italy oder irgendwo Italien. Ja, und ja, ich werde bloß so viel klein bisschen mit einmal abruden, dass die ein klein bisschen weg wollen. En dan doen we aan onze chimichangas nemen. Maar ik dacht, ik wil je dat plus met wijzen wat ik dat doe. Dat vlees ga je wel goed. Nu dat ik plus nog de peper schoten en de sippelen had ik eerst al erin gebroed. Zo nu leg ik zo mes eruit om te maken. Ja, en ik leg hem dat hier gaan we zo schijnbaar eerst wat broeden dit. En wat kijk dat hier. Ja, ik weet dat waar ik je mes rekken. Ja, dat gaat schijn. Ja, van der zo'n wunderschöne dag. Wo ich dort wiesen, schneies Mess krieg weg, das wies mal Sonne schien, aber nu ist es so halb Schatten. Aber ja, es ist ein sehr, sehr schöner Tag. Dass wir schön genug haben, ein bisschen schönes Eten mehr. Aber ja, mir lassen die Peperschoten sind vielleicht so mehr gut. Ich will die nicht ganz gut mehr, und das war die ich gebrüht habe, die Burritos dann. Da wordt ons heen zijn zo. Dan zijn we ons een beetje luter. Nou ja dan. Nu wil ik nog wijzen waar ik wat ze naam pico de gallo merken. Op die moet je dat dan hondsnovel zijn. Wat is er op pico de gallo naam, dat weet ik niet van. Maar ik vang aan met ik heb hier bakkeljan twee sneden. Ik gebruik gewoonlijk een Roma bakkeljan. Die zijn niet zo zeer zuppig. En dan ga ik hier mijn rood blijven sippelen. Daar ga ik al een beetje ijs op met citroen. Dat is een geruine citroen. Dat is hier. Beter is dit. Ik doe wat een citroen op een sippel. Dan laat ik er wat een stunde staan. De sippelen met citroenjuice, zup. En dan doe ik daar vielleicht van een lepel van maken. Wat doen we voor een wel erger? Ik heb geen moed. Wat ik de maak, dat bloß van alles een beetje doen, was ik dat, wat zijn een echt vermied leg. Toen nog een beetje zo'n abgeschneden cilantro, dat weiß ik in schon. Ik heb jetzt cilantro de maak. En dan voor mij, je darf nog niet, dat zijn jalapeno peperschoten. Die zijn eenmaal heet en eenmaal ook niet. Voor mij, ik leg na het beet en voor mij, want het bloß voor mij merkt, dan dat ik dat zoet ik toch wel aan maken. Maar zonder wordt het niet zo heet verdrouwen kan, dan ga je dat eruit nemen. En dan denk ik dat is dit erg hier. En dit is actually wat je pico de gallo, dat is een stapwerk van guacamole. We zeggen dit is bloos, sippelen. Ik de cilantro, als je legt nog niet, daar heb je nog niet te maken. Bakkeljan en dan dat erg hier met en als je dan dat citroen doet, was anders maakt, waar je mij wel een goud, maar niet, dan broek je het niet. Dat is een beetje een salsa. En dan ik leg hem een naadbeet sippelen maak. En als je al de citroenjuice maakt. En dan leg ik dat zo daar hier. En dan wanneer je dat goud uitlegt, dan doe je naadbeet met jalapenos te maken. En dan laat je dat een stukje zetten. En dan wat je meer eruit gaan, dan is dat bloos zeer fijn. Dan kan je dat even schatten. Dat is waar we laten worden brokken voor. Onze chimichangas. Nu leg we mes eruit van chimichangas maken. Ik wil het hier eruit maken en dan wil ik in wijzen wat het moet. En dat guacamole, dat ga ik ook al eruit. Dat weet ik het laatst wat het moet gemerkt. Dat is een beetje de pico de gallo. Hondsnovel op Duits. En dan wanneer je wel van dit guacamole maakt, dan doe je er bloß een of twee zo'n avocados maken hier en dan ga je guacamole. Dat is wat ik dat doe. Zo laat het dan. Dan ga je beres. Ik leg hem van beres te gaan, dan weer je deze lieden weer met spoor zo om en dan gewoon een jasje hot en dan
Hat die Lied durch die Fasper, hat die durch Butter ab ihre Zwölf gesnappt, geschmiert und hat es nach Sapsel und dann hat ein von der Lied ihre Tochter gesagt, Mama, check mal an, die erste Klassen wäre es. Butter auch Sapsel hat sie abgeschmiert und das wird meiste die kommen. Kinder, die morgen ja mal so ist, und die sind so abrechtig, sie sagen ja mal alles. Aber nu ik rijdt merken, nou wil ik mal wissen, wo die chimichangas toebrauen da. Nou ja, dann leg ich selber heute, was wir an chimichangas merken. Ich will mir hier eine Tortillas nehmen. Haben die hier so fein am Hondig eingerollt. Ich habe die erst mit neu gebackt, die sind aber nicht sehr nicht gebackt. Hier haben wir Tortillas, dann will ich mal aufhängen da. Nehme ich mit einem Lepel voll refried beans, das wird die hier alle wo die machen gebackt. Und dann braucht nicht so schrecklich viel wegen, wenn er von alles ein bisschen will. Das ja voll eine dicke Schicht. Das ist das hier ein bisschen näher und dann deckt diese Ries, wo ich schon von reden da. Diese Ries, das sagt, die gekehrt hat. Der Ries dann bisschen nicht binnen Kant. Die will den auch Schmack toplein. Der Ries, und dann habe ich hier noch gebrodene Zippeln. Ich habe gebrodene Zippeln. Ich werde von der noch ein bisschen machen. Als die Menschen möchten vielleicht wundern, dass das was windig worden, wenn er te veel Zippeln und Schabeln top darüber. Von der soll es anyway windig worden büten, so was du hier sagst. Okay, dann habe ich hier das Fleisch, was ich erst büten so fern gebackt habe, und ich von dort hier ein bisschen so eben. Dann habe ich von der dort noch ein bisschen so eine strome Peperschoten. Und dann, was ich erst heute für hier zu sagen, was wir alles brauchen, das ist Käse. Ich brauche von der so einen Wirtenkäse. Den haben wir uns früher gekauft, das erste Geheimnis, wo ich den kaufen da, aber ja, ich tue jetzt so einen Wirtenkäse eben. Und dann habe ich alles, was ich hier machen will. Schabeln, Ries, Fleisch, gebrodene Zippeln, Käse und die Peperschoten, die kleine Peperschoten. Und dann lege ich den auf einen Ende so überlein. Und dann auf andere Ende krak so start. Und dann probiere ich den abzurollen. Das wird ein bisschen Vater sein, krak das auch über. Ich lasse was schaffen. Und dann werden wir den geschert, so schmack, nur eng abrollen, das ist das. Dat het nog een beetje smaak zit. En dan moet dat je nog een beetje voor het uur zien, zeg maar. Een beetje smaak. Kraak, zo staat. En dan zo zit het in dan. Van hier komt ze staat. En dan zo rond. En dan worden we den hier zit hallein. En dan worden we nog een zo staat. Dus weer dat het eerste mal niet vernomen worden, waar hij moet staat. Nou, hier die van die nog meer aan het opgebouwd. Want dan is het voor am Licht zu sein, dann will immer alles auch recht gut. Und bei Jacken ein bisschen Schabeln ist das. Die brauchen nicht zu schrecklich viel. Und weißt du was, Chimichangas, weißt du, da kann er von irgendwas merken. Einer kann eben zu Frühstück, weil einer will Chimichangas merken, das kann von Eier sein. Und du hast irgendwas auch mit Peperschoten und so irgendwas mag. Und dann die ook zo toprollen, die broden, en weer ook niet gleich, die te diep frien. Want als je die gleich niet zo scheif veel. De secret is ook nog, dat vaart maar heut zijn. Tussen 53 en 75 graden. Dan is er een airline, die fijnbruin broden rondom. Dan zijn ze niet zo vaartig. Wanneer dat vaart te koud is, dan zocht hij zich dat ganz vol vaart en dan schmeckt dat niet schijn. Aber en wer het niet gleich die te broden, du hast gute Rot für. Wat ik dan würde te roden, da würde ich so ein Stück nehmen. En dan würde ich deze Stück aan een Plot nemen. Wil je maar wat wiesen, dus dit zit het in. Van hier komt vielleicht een beetje Stück en dan maar dat gevallen en dan maar nu indrehen. Weet je dan, wat je dan doen is, van je niet wel den broden, dan ga je den bloß een beetje met geschmoltene butter een beetje beperzelen. En dan doe je in de oven bak opdrehen op 400 graden. En dan, wanneer het eenmaal zo heet is, dan doe je die door neerzetten. En dat duurt maar een paar minuten. Dan kan je niet goed op een stoel zetten, als je een zonneschijn zo knallen. Dat moet je oppassen. Dan doe je er in de bak neer en checken. Dan zet je door hem zo een stoel aan. Dat is een beetje.
Und was ich verbrühen hast, dann nehmen die Rüten, dann die schmecken dann so dort auch sehr schön. Aber das ist ein bisschen, wenn ich einmal Nudeln reichen Leute im Restaurant zu abkehren sind, aber das kann, die waren weit von was ich rede. Wenn dann wohl ein bisschen Nudeln reichen, für die Suppe. Und dann durfte ich einmal in den Regen drehen, da regnet dort. Aber ich wollte die ewige merken, und da wollte ich wissen, wird die Bruden da. Well, nu haben wir das Fahrt hier so heute ist wieder wohl. Und zwischen 350 und 375. Und nu wollen wir die Schmack Brühenbroden und dann wollen wir die hier so auf eine Schiebe ableihen, wo wir ein bisschen Papier haben und die können wir auflegen. Und da werden wir sehen, wo das ist, wenn ich schaue. Aber ja, ich dort ein bisschen Fahrtbroden und so ich all seht, wäre nicht schlecht gebroden. Til je brood te gaan, dan kan je het een beetje bepenselen met butter. Dan doe je de ovenbak 400 graden opdrehen en dan laat je het door de stad fijn bruin worden. Dat smaakt ook zeer schijn. Dankzij. Nou ja, zo is dit zeer wanneer ik deze gebroed heb. Zo'n vader die wil je niet in een restaurant zijn en dat leef ik niet. Ik heb die volgestapt. Fleisch, lots of Fleisch. Aber nu wil ik in het wezen wat ik te eten doe, dankzij. Nou ja, dan laat ik zelf nu uit zum eten. Ik geloof, we gaan onze chimichangas nu uit, gaan de smaak gebroed. En ja, zo is dit zit die laten er nur vaart. Er nur vaart, zo wil je niet in een restaurant zijn, wegen die sporen met alle met Fleisch is echt daar. Aber ich rande hier nicht in ein Restaurant. Aber anyways, so ist das ich habe hier pico de gallo, das ist ein bisschen Salsa, wo ich nicht sehe, wegen der Milch. Und dann eins dann mit Sour Cream und Guacamole. Und dann werden wir sehen, wo das denn sieht. So ist das. Wo ich mal sehen, oh, aber kick mal dort, bloß sei Fan. Na, was ich dann tue, erstlich, ich bin Gott dankbar für diese schöne Mahlzeit. En voor deze wunderschönen dag, voor de zonneschijn en voor jullie alle. En dan werden we eten. En ik wil mal zien wat het smaakt. Ik hoop je kan metvallen met me. Eens te gleichen guacamole, oder eens te gleichen nog zuren schmonte even. Ik wil me eerst een klein beetje met zuren schmonte even. Dus dit. En dan vielleicht een beetje guacamole. Ik gleich van beide te klassen. Vielleicht noch even sogar ein bisschen pico de gallo, das ist ein bisschen Salsa. Oh! Houd me weer vast, dus ik eet dat alle uit een jaar zusammen. No. Für mich, ich lege noch ein bisschen Cilantro even allerwegen. Ich lege allerwegen Cilantro. Die lege ich vielleicht nicht. Dann kann ich Reben suppeln, das schmeckt auch sehr schön. But, oh my goodness. Met zo'n chimichangas, die kan je van eerst wat maken. Ik heb trakje voor, ik heb hier van die trakje voor. Ik heb veel met die trakstap eerst voor zo'n gekocht, die hadden bloos schobelen en choice. Die hadden ze dit gebroed. Hoppa. Hadden we zo schijn gesmaakt. En zoals ik al zei, die worden niet liggen gebroed te gaan. Dat kun je een klein beetje, dat maar gesmolten butter bepenselen. En dan die. En dan bakken aan 400 graden voor een paar minuten, maar de smaak bruin zijn met afwassen en checken. En dat smaakt ook zeer schijn. Maar ja, dankzij. Dankzij voor alles. Dat is allemaal mijn verdacht, jullie wat frischer te brengen.